Opese oye service. Ana usiesi o video camera, o vision mixer, ana o camera lens. Eni etiye mo asem David Imam. Super secret wo mrantie a yatete wo abefo nimde kwan so. A wo mbetumi ayesa niam wo yina ama mo e obre tie bi mo pe. Wo modin ne super esanse wo mo dem sonko. Se wo hia super secret e kira kwan a from 0543 885507. For me do be ase enesu biem na on fan cheme ase me ba social media che on fan cheme nyame a unfo do so a we ni na ensem bi na etwagu o social media na bibusa me ho se ase Ghana na yempen kre ene say ebe na nsanie na me blogging video bi channels beble edin kan video na din kan yede abetu Agradaa eye Gyasi video bi a oyeye any Facebook ni ade na me blogging video na seconds na minya call bi say menyi video ni film say what is going on adena menyi video fenti me bufu kate call no the seconds na me say me am chocho bi ifreme no say Jude me say say video na ade ato yi film say ade no so we dey munchim be ba later until the video for the bufu na me kate no na me no obi na gina no nya communicate me so ne poma ka me phone ya kona me tie inquachiri na me friend busansa de na ekoso eye both eye ye mame Agradaa ene kasaye ena Kyei so eye dey e kasaye se mu hu se video bi akọ offer sa na etie etimi wo ho na me hu se onipa bi so abe kasa for video no aye frɛ guy ne Gyemeso ena ye nua ba so e frɛ Sheila Obofour so aba abetoto ama guy no so seriously me yenko ne hwɛ video wimla ye ba me de asem ni mu nkyire mu ni mu to fan na we be bo wo hu die asem de kofa bai ni bibia me so me hwɛ video ba quick ensem bi abato social media be fonten tan kro yi so a e je se me dwene ho a me ntiase ye ai nipa bi eboni aye o Ghana wo nipa bi aye boni aye what ya see me se de bia me wo ase bia me ka me se abokosie wo tumi be gina petem no so woni akokuduro a ni America ene wo ese da pentem no bibia betumi asi Gyasi so wonya kukuduro pentem ababegina pentem dia ene saso se wo hia America tuo ese se ampani force aboasre wa so bontam kase a emune ne chefom na wa bontam kase na be munu wa chefom asempa na meka kire dia mekan se wo ma wa no so ba ye ba bo wa no so na moja and be free onu aba. How dare you? Gyasi, who are you? Gyasi, who you wine? Gyasi, who you wine? Jawado. Say ye come o ye budi ye pobi. Ama na to some you in some fortune will be a now Gyasi. And na wo ba betre abesumre say onye mrepa. Anya be me 2 million. Kwasia, stupid man. Oh, yeah, man. Hey, me buy it all. Me person me catch Ghana for say. And some phone the year na and to second video we na wa share their mo bi no bi so share their mo bi. Moment video we enkodi Gyasi nsa. Gyasi, I am talking to you. Gyemeso me na me kasa. I am talking to you. Are you surprised? Why you surprised me na me kasa? You see sometimes intasukoko wo nipa bianum but ye jatu onum ne ato fitano. Adentia that's here semunti na se manfa wo video bi a me wo amfansie na nka media me ho me di Gyasi videos ba batudwa Gyasi a me kai formally party na Agradaa aye party se odo kranten evangelist before no na nakora no sa efudu kodekwe no na sam na me ba be ka me sisi ono so kasasa no so for now ono so ye nakola ma me nkyere boy ase boy ye boys
and boys we be only boys be any boys acting moving actor boys na kora woni ne ba Accra ha no na woni ne nam koba na boy de be hu se ekwan abeda ye maame ho na no evangelist mama part ho na no ye fast ekowura ho ti se woni ne ye adwuma bom ti mo am hwe the TV no so ye today's TV na bo se omo ye eduro ne ho ne nkone ba bi ho ne ade ai ti se woni ne nam ti wo kasa pese wuti na spona wo ba bi a kasa ni efriba safu doko de kuna fusa brass band ohu na fu a afọ amenya pontrani hwe kagesi se wotum go ovem kura tumi kasa tira me kasa ya na nyankopon na di wusu nkonim adenti a wo se go onim kura nya papa ese go onum de video no kura si wusu ana wo twa sa video no ne ho yemabo esa se wo se go onum no se bibi kitwa bi na nsa bo so se ya bi nyina ma dwie gu fom artificial teeth mind stupid foolish mind me hwe ni video me hwe a me wura ko me ho video me hwe ya me wura ko me ho ene se wo nyame ayi wadom kora kwa wo ka kwa nto bi da obi ayi wadom atoka ama na boti a wodidi so pan no boti a wodi so pan no etu nte so ekuso da bi se bi no fo wo no ma no da no sa no fo ni dira wani ma on ka sa no fofo esa sa ebre bi etwam no na ye no fo gina na so wo nya bi no mo ye na ye mra wo sa ya bre wo no fo kwa na ka che wo ma bre wo no fo asam na woka no ni kra bi wo mu aye ne kra because first no ne ye maami Agradaa ne ye adwuma na one ne koba impo satama na one Reverend Obofour kono case na ejire mu tintimban idi wo be Obofour atem because na ye effective ni na so obi abekasa na obi aye hufo na kenzo ye obi ne ne edene a na ogira nsemu tume ko edi na tam yenti fata anase wo se wo kasa asem no nti odika nti na wo kasa akirem kejesi no asama me pesa me catch o kejesi ni say you are warned. I just came to give you warning. This is a strong one I'm giving to you, kejesi. So why you show a bravo ya let me see face to face me and you are but pon sama mame me na social media to kwa na me ku I fight rare fight so me share one on one wo sen na ye artificial titi na ku onum no madwini hina agu so nkonsuo man how dare you hwa mame ka se mi nche wo ka se mbi wo say kwan na nyame afre no woni obi awurade afre no ye ka se yakopon afre wo bi a jimi for Kwasia mpani woni obi a awurade afre no se awurade afre wo bi a wo so ya prophet ya na what say metwo man fon ko oba be se fie so kwa ko kwa Bible say wo ka Exodus 14:14 wo se nya ye ntokwa ma awurade be ko ntokwa ma ye na wo de wo se wo ya twefo wo fa mrantie metwo mans for true nin sekan akoba be se fie se wo kwa ko bono woni munyansa are you a prophet? Do you call yourself a prophet? Do you know the word, the meaning of prophet? Huh? I also get candy on your good friend. Well, yes, Jimmy for mine. I know your prophet to them out. What betides you people? So I could do 2 million cities. Who handles your joke? I say, you joke millions of cities. You to me talk in the chow. Over your photo card. Yeah, just get more than my benyam. Said ya buy Obusu for who say wo buy be to me boss ya ba be hia wo anu tell ye wonu monyam na fe bebre ni akata so no ane ye di pie wonu monyam na fe bebre no ya kata so no ane ye di pie said ya ba ya wonu be nyam. How dare you can you say num kankan efia wutim when this mouse kasa kokko han ya mouse kasa kokko han apartment chamber and what 2 bedrooms self contained. Looking at where you are, and go down na water. Well, really, and go down and a water. Well, really, okay, back to her. Sa video when you correct. The research am here, minya and say first I'm on the year juman na ahana no. But for now, baby I KJC and now what done. Mo amuta follow me, muta wu say me ba me mo baby first na me interview. Why ye KJC ankasa dem ho na no wo pacho edani na ewo so a wo hwe no ha ne ba bia KJC wo for now ti se wo cassette KJC dan kokko da bi mu ne ade bia no kwa bia nimu sa me research ana ba bia me ye ya me hu ye no a me ba ye a me da ho bi
sebi emre bi etwa mu no na nye saa dan na ene wo twa chemte se wo twa na ya cheme a mimi hu ne se saa dan we ye first anu ne ya mame Agradaa ye adwuma ba bia na wo te no but enne nyame asesa ne tena bia ene edan na wo hwe no nso nkonsuo dam wo dadam honoma mesada me besra no se so kejesi after kukuko wo ye wo free wo yina no de kokosi ye ni kukuko wo ye yina no baby kokosi wo ne so nkonsuo dan na wo dam no hwe nipa wa ma kutu pa no 2 million pe 100 Ghana 200 Ghana say fa to credit na fa be dedi atam no I tell you what do you want kese fa big time because what do one say okay boy asem ntumi mbo enkwani mu but the me busa me ho ne say me ne me machine na ye adwuma ka che otie mi o ena me hu se me machine o mboa me life nti wo se me teme ho ena sabi me free me na me machine na ase akọwa a wo hwe me no maba wo ho se me pese me no ye adwuma fine me no na te kama boni bi anim me ma wo nche me ka senti a na me hu se me machine asase ka seti a wo a wo so expect me se me so me nka bibi enti me machine se bia wo ye yi nya me pacha wan ka be edin na be bia akọ foforo nso no hoso mo wa na we na enyu abo ahye Obofour nso aba na obetutu abobo we se de bo we ka no enim sa enti nkyem bia ka metumi di amam ate bo we ase ehunu eni kona se bo we yesa video we eba out ne se wa utie de Sheila Obofour kan na behu asem na hu nkyeremu enti me pacha yenko Sheila Obofour de so na wa utie asem a eye Sheila Obofour nso ke ka kire bo we one bo hu nkyeremu ahu secret a ewo mu aha te Sheila nso de ni akwabe ba osi afan Gyemeso minni mo hwe kra no minni Obofour minni mo hwe kra na se akodi nkola mienu bi mo aduabo bam kejesi na wudidi na tem no kejesi na beda na edua ne ma awo Gyemeso enipa na wudidi na tem se woda fom na nipa kai woda fom aso what enipa na wudidi na tem se ne ho fi no wono ena okopu nkotodwo wananim kejesi woto oda ne dua o kejesi woto oye nnuro ma nkrofo oponsi okodi azani echi ase ni disto oye nnuro suma ne be otia bibi duro ni ade sro kwachi obi yale bi a wo yale bi a kejesi no nam hono woye me bubo stars for ne ambati true for kejesi timi ye duro mo ma obe ba wonum na de bi e me ya se wakodi nipa bi achi ase ne chance ntino se woye duro kwa nipa baka sa azan so kejesi ti woye duro me na me de me ho na wo de me ye adwuma ana me hu se adwuma na wo de me ye no de ekoso na nye krofo brain we ntimate me ho na mate me ho ntima me nkasa ntimate me ho because of ntima me nye video na se me video na asoma wo de oso nyi wanu na wo kofro obi so me ya Gyemeso maame Gyemeso no busane se na nse okodi nkola mienu no hwan na da na edua no odi ama duabo na nya no wodi agro me Obofour me na me sa ko gina ama duabo na yaten ama na konya no ada yakoda ne dua no kwa yanko to kosua ne ade no wo say hello me network ne ha mba mo hello Gyemeso de no baby am ona tunti misro ka Gyasi wo sika misro fire ma me na me ba metua no se me enti wo ho grateful person most of them so be no young grateful Gyemeso say whatever you call yourself wo so share ka Gyasi obetimi abono me Obofour me share ma bo ma bloat be say car na abo car abo akoto baby mo te social media na mo ya abo me dey ya me ka so obi so wo ba me mfa bodyguard bring yourself one ka sabla na be face na obi unse se obi wa na adwen na bodam se wo mo dey so obi ni obi adwen se ya ne ama osika pudo sika ben na mo dem ano ka Gyasi ni po bedi ma che komku no ye suro mu bie o mo sha dey chief limam ona mo se pepe ni am pepe fo afa na sho mo yam chief limam em pepe fo afa na sho obi upa wo so na wutu akote 2000 kobo chief limam din a wa mo ne ye wo to na akraketo abe hyewa so enipa da sani etimi de na to ka kira ne se wo ye mo na to ni
woye wo de nsa wo nkora twe wo kuro da ne nan pamche wo upon say ya na motewa mo se osofo mo nni mo hwe ya ma mo kasa motewa mo se osofo ye den na osofo timi tu ka obi fie me pamche asem ni osofo no tu ka fa bodyguard mo nnim bibia ya mo nka sadi bi wona mo ntia se ya mo nka ni pale edidi na tem okeka bi no oye sofo ope peace ompe entokwa ena okọ nipa no se asomdwe be de ebeba ena nipa no hu se waba no o start dede ne nko la pie no mo start dede enti o mo start dede no hu se ka o no nko ano ena o ka se da bi enipa be bad peace ena se iko de o se me de bi am timi frɛ me nsɔre mane bi se be ya evidence bi motewa amasedai mono motewa amasedai obaba siamfa papa panyimu obi a yeso ye national wotimi na nado yi no yemunu ntino na nado wotimi yi no namfa buo ma no baba sietimi ka che ne se wode ne nsa wo nkola atwe asem wani pada sani abeka enenam kro mo afa no ho adi dia mo hwe ne se wotu ne ka akoni pa fie nyame asori no wo pese ugu no oba woda be ma chitimi be ka kire obi papa obi kunu nipa nyina asofo se wode ne nsa wo nkwala atwe okunkum nkwala etimi fa ho di tofina mame we be che wode beto aboto wo muade so obi muade enka tesa so si wo muade wuja ukunu be ka kire obi so repu nkwala asemo ye kogina koto che na wo sa abo wesu ko ne ma wo Kwasia mpanyi ko negu obi sinkim wo ko negu obi sink eya na nkofo bi o mo ye mobo wudi nkwala na be o mi ni ho na meka so Obofour mi ni ho me bua me ma sama nkome Sanga bua sama me kan meskan nsuo bi amenum bi amenwu sa sama me kan me bua ukodi nkola bi ma crashing bam e ma ba ko bodua keje si ne gina mu edane ye I was there me wo honom nyese me nkofo twantwoto nkofo so na me ye bi o me wo ho satana ni pa na obako ama na oi mu jimi mo ko ne 10,000 2 times I am say scout ba mo de mama 1,000 2,000 na mo sori na mo kasa bum ada 200 series nko ese sande bra na mo fa nkoto snap ne ade meda dua hwe bra obre wo ka che keje si kempa che wo de unipa me sro de o 200 fire na me baby am won me ska esi amba wo se dua boni benyawo na ke ka che so ni ska anaju ana ofre anaju no mo ko gina nsuya no eno mo dani dua no sa kam no unnim se de wo ye keje se betina sa ko bo dua enti keje se frɛ dwuma wonti won kasa na ya bram keje se frɛ se ba nan kasa mona mo de keje se ba asase so mona mo de keje se ba Ghana ha mona mo de keje se ba Nkraman mu mo hu keje se ni da bai mo hu fi mo squad nya mo hu fi so bi nkancha me kacha se mo hu fi sika amusumanya yenhu sika bi amanya oboda yese mo ka na ye bola ka ye kwafuom ka no se me ka we mkoto me kopa ka akrato na me hu ni se ye fuom ka me to ka 3 4x4 na sisi 1 2 3 bibi na sisi wa mso da na ena da ye de kwafuom hu fi wantena ho no baba sia sorry anopa ne awie mfa ne nye pace en kanchira ne sorry ma bebrebe se mo sofu kuro da ne mo sofu obi ko cancel de nkola ko she cancel no de o se wo mo twe utimi kasa asem we fa hudi wo Ghana oh Ghana yenye save se ma no wati ya kasa asem na se ya mfre na musa Ghana yenye save wo ka chiro bi so mra ba bu na sade wo se jira se obi obewura mbia mu nkunu ipa no
so obekun e dia adwene wo tirim te oba ofie kwan na o se bra obi obewura mu kuno omo de dia na bekun dia na mo wura mo de bekun omo you have to think ya wose ge dwenga na hase wobi dia na aba na wote ho a wo dwen se wo ye sofo Yesu Kristo kransuo taa no wo kasaye sa kwa we aba se Gyemeso hwe wo hu kamisi me view because unya dom wo se no me na me ye me to na me se wo de ma metrend because ma hu so person trend na metrend wo me sa ma duabo na ye koda me because na me ginam bi me ginam bi tinipa kro ka se be ye video no ye be bo na ye de na tato because uko di nkwala mienu sei uko negu obi sinkemu. Okay, emi abashira Obofour akasa wie ensem ni na waka no eni ni kwa se bi chechem se ne ya na wo hwe Jude a message se adoman fatu all mame subscribe mame de fa adoman na o boss na agba fatu all mame na ensem biam nchemu bia me de bebre mu na asem we no big akwesa ba out abekika nsem bebre wo record bi wo ha ye Kyei so akodina nsuma bobo ndua bi ni ade bi efa ensem ni ho medin na ba betuja my next video peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates. Oh say ye baby awo bia no ma wani nje se wo akwantuom na nkrata ho ayeden amawo anase wo Ghana ha na pese wo tukwan baby biara be fa bia age wusika edi na mo ani so aye wontanta amawo nji obia ndibiem anase wo nsa no adwuma na pese wo kwa bochire kwaye adwuma na nso hu baby a wonfa mese wo se fe number ye gu screen yi so yedo be kwa koduru mi ama wo adwuma aye tieme yedo be kwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enka wo country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we